annabi mu Yusuf no andi fewndon on sonnajo kadi ko harmudo e makko kono si tawi no sonnajo on no daganimo na wana wasi tawi no annabi Yusuf wawanamo goddum no faamiron kono o daganakimo o huli Allah tabaraka wa taala ha ka tawata o wawata wadde dum o jamfotako kadi patron makko on heesi ko enen ɓengu patron ma jokkire ha fode hay mbuuɗi ko ɓoyi woɓe nangidoye on ma ɗum wona sabu ha yalta golle he tigi tigi mi tawtuyo mi fowto araɗa andi delimo waɗɗa on haray no hulɓini haray kala mo tawata ko fi rewɓe bonnimo haaju ko ɓen haɗi o nanga soobe mi torike ma ndaaru o qissa annabi Yusuf ɗo andita noon ñande janngo annabi Yusuf fontoyay sookewo mum ngon angade ara fontango ma ngon ko hunde wotere faaloya ɗon ka Allah ndaara ɗon ko on no gasata gerdude e ko ɓuri heewde kañum kadi e sukaaɓe meɗen worɓe ɓen lo'ino ha tawi hikkake ay nokku nodditatake yewtere tawa a gaynay laamu nodditata tawaɗa gaso représentant haysi lanɗo wiɗo aray no faala yon tintidu be yaha ɗaɓɓa ko ɗowtama ko wawano ma wolande konguɗi yeɗɗuɗi ɗum noon a suka ɗen mari misal kadi ka ƴetten e sifa ɓen sukaɓe o ŋacce hakke sukaɓe wi'e la'i fuuɓe tawa duncata fus gayenta fus siwana warugol maaro bonna ɗum ɗon ɓe duncay ndaare Jaafar bun Abi Talib ko suka fewndo ɓe ferunoɓe yehi Éthiopie ko Jaafar ɓe wanno porte parole maɓɓe on Jaafar bun Abi Talib ko sukaɓe tun kadi yahuno on sayi Allah waɗi ɓe waɗi Jaafar bun Abi Talib porte parole ɓe ari ka Najasi joni noon ko ɓe julɓe nelaɗo miniɓe ɓe yawto lanɗo no ton mo toñata ɓe hewti hakken ko heferaɓe makka ɓe jokkiɓe hino tampini ɓe wawali accude ɗon ɓe tawno be ɓe immina ko jokkita ɓe Éthiopie ton yaha waddidiroyaɓe e lanɗo on joni ɓe no ari no naati Éthiopie wernaka ala séjour sakko goɗɗum goo ko hay passeport wiyete ɓe yoɓaki sakko inne goɗɗum goo si faɗin piiji hiɓe natir noon légalement e nder ndin leydi goɗɗo goo jokkita ara waddinira ɓe lanɗo on sikkuno ɓen hara ko sukaɓe sifa sukaɓe anduɗen ɓen ɓe tawata ɓokka dunca hay fuy ɓen ɓe luttayno e kaso ɓe ñolayno e kaso kono ɓayri o ari memminani keɓe yiidi e Najashi wi'i awa ko ɓeɗo sukaɓe woni komi arani ko mawɓe amen ɓen nelinmi yomi armi humpite ɓe ko taƴuɓe en ɗan ɓe ko yawiɓe mawɓe amen ɓe ko bonnuɓe ka amen dogi ari kama ɗo ɓe bonnay kama andi ɗum ɗo tun lanɗo sinani ɗum ɗo watta nayila ka ko nu lanɗo oya watti ɗon wo e pisa ɓe no yawi hay annabijo ma on ɗum ko annabi Isa ɓe no yawi hay annabijo ma on hehe tay noon o huɓɓini lanɗo on ko ɗum ɓe wiyata nde Allah moƴƴina sikkay o bonnay kisan lanɗo recruti nodditi ɓe awa yoɓe arɓe famodira ɓe ari Allah waɗi julɓe ɓen hino disodiri itti hoorejo ɗum ko Jaafar tawi kadi Jaafar o wa'anowa meɗen ko janga kon fof no ka kayeji haray ko besimi hewto e kaye on ma besimi yiido e ustase mi landoɓe besimi ɗaɓɓitu deftere ne wona ɗum ko janguno kon kanko harino ka hoore makko nde lanɗo on arno landimo ka raɓɓinɗingol tan on ko muutiɗo karama koɓe men gono ga ko gasta en moƴƴintinande yewtere nden ha nde ɓura nanade lanɗo on ɓayri landike ɓe ko oɗo wi'i ko on ɗum wiɗon e ɗum Jaafar bun Abi Talib wi'i tigi tigi dey menen mi wurino fewndo majjere tawi men janfodiray mi wujjay min fenay min zinay min yaray sangara min taƴay en ɗan min jaggitay min doolay kala mo min wawi e muɗum min ñamay ko min ñaami wo Allah itti e amen annabijo neli e amen o ari o haɗi men ɗi piiji ɗo fof o yamiri men jokkere en ɗan e moƴƴagol goto fof e ɗimmo muɗum o yamiri men rewgol Allah tabaraka wa ta'ala o wi d'accord ɗon on a feƴƴi ɗon no nani joni noon kadi ko wiɗo kon fi annabijo amen on ko ndu wiɗa e ɗum o wi ha ɗon kadde ala komi wi'a e ɗum ɗon sina ko annabijo amen on addani men e fi makko kon o wi yomi addu o wi addu ko hon ɗum o janguno ɗon
na innugol ɗon sifato no ari ha laaɓi ka suratu Maryam ko ngol suratowol o fuɗɗi jangude ko andirta haaju maɓɓe moƴƴi neɓaali tawi lanɗon ugginike gardi fof ugginike fof ɗaati no fuɗɗi gonɗi fuɗɗike sintude bandir ndun andi haaju mum boni ɓayri o gayni jangude lanɗo wi hakkunde moɗon e an ko annabijo mon addi kon e ko jokkumi kon hay ko fotatani ala hakkunde meɗen wuure ka leydi ɗo ha ñande faala ɗon mi wawatama jonnituɗo ɓeɗo immo yiltoɗa sikkuɗon hara o ko neɗɗo jofojo num neɗɗo bula u neɗɗo hawjuɗo aroyna haray ko jokkuɗon kon sella onon ko jokkuɗon kon hona gonga ko nde tuma famodirta e ɓe so arno inni ɗon najasiya ko honon innata ray annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah ma ko ɗum ɗo ɗum na ɗum sella o wiyal ɗum fof o jangganmo ko woni ko qur'ana kon tayle ko gonga ɓeya no andi o qirri tay kadi nayinnugo adde ɗon deftere nden mi fonta ino ka sala lanɗo on convaincu o jaɓi ko ɗum si karama koɓɓen ɓe wi'i najasi o natuno l'islam so maayi haray no heddi mise ɗe wawno ɗen addude wono ka sonnaɓɓen wono wa yumma Aisha alayhi salam par ce que sonnaɓɓen kadi muradu no ton muskila no ton mi anda fi Banjul ma Gambia ɗo wono menen to ɗo tigi tigi on etama kono fayda ronka ha nani a heɓata ka duɗal ka yata tawa ko sonnajo zeri sonnaɓɓen no gasa non onon ga hiɓe ga ɓuri tañƴino wurin hiɓe ga hara ko sonnaɓen jogi sonnaɓen duhiɓɓen jogo duhiɓɓen kala ka yawɗa tawɗa ko ɓaleji tun jooɗi gorko no dari ka table o no ŋaasa kerere anduɗon fonctionnali rewɓen ɓe wakkilaki si ɓe wakkilike no lutti ɓe foti wakkilade ha heɓo jogotoɗo ɓe ko wanno yumma Aisha jogino hay sahabaɓe nelaɗo worɓe ko nelaɗo feƴƴinta ko duuɓi jeluɓe mari 17 ɓe mari ko on sonnajo nelaɗo wino sahabaɓe ƴette feccere gandal mon e o sonnajo ɗo sahabaɓe masala yana no hakkude maɓɓe ɓe eto ha ɓe ronka ɓe tawa be ɓe doga ɓe ara ka yumma Aisha ka sonnajo mo duuɓi 17 en ala ɓen sonnaɓe ɓe duuɓi 17 ɓe duuɓi nogay ɓe duuɓi 50 ɓe duuɓi 50 ha hande mapaɗo e masala ha wi en yehi daaro e hajja kaari haray eto ɗen faltodiren e maɓɓe min do mi nanali ka amen to ko oustaz kaari tum mi nanata docteur kaari ko ɓen tum mi nanata haray ko honto ɓe acci yumma Aisha alayhi salam musidɓe julɓe tedduɓe ko hatta ɓe ñentina ɓeɗo hatta ɓe ñentina yumma Fatima alayhi salam sagginaynoɓe fayande ƴetta suratul baqara neno defano jangude qur'an andeɗa defa ko petiyere woni e honkude ɗa ma goɗɗo go hiɗa ñuncoroɗa an ko ɗi woni defirɗi ɗin haray musidɓe julɓe tigi tigi on e hino hawni muradu moƴƴuru ɓe sappige ga tan on ko lannuɗo mawdu on ko juutuɗo mi ɓuri tañƴino en hewtali ka falnoɗe yahude ɗon kono haray fandunde nden famama tawi kadi ɗe wondi e karamakoɓe ɓe tawata en gasa ɓe wawde accande en hanano tigi tigi hay ɓantuɗe ɗo konngol e yeeso maɓɓe kono noon alhamdulillah nde tawno kadi ko ceernoɓe meɗen ɓe accidata en e faljere ko ɗum waɗi haray sengo go en suusay jooɗade yeeso maɓɓe yewta sen gayni ɓe ittana en e palje ɗen haray mi toriki Allah tabaraka wa ta'ala kala ko wondi e sawaba e yewtere nde yo Allahu on faamin en o nafira en o arsika en gollitirgol si tawi palje no e mum kadi yo faamin en o arsika en woɗɗitagol palje ɗen aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu wastaqimu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray joni musidɓe on yaafoto waɗen taaliqon haray juulem futoro on kala ko heddi ara gayntoɗen waydiren e jam moƴƴo inchallah joni ɗe watta yewtere nde jooɗi oustaz Ibrahim hoɓɓe meɗe immorɓe Abidjan ɓen ɗeɓe ɓe tafaddal mashkoura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وعد الجنة من عباده من كان تقيا وأعد النار لمن أصاه فكان أولى بها سليا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة المستمعين الكرام في كل مكان، خاصة في هذا البلد، أحييكم تحية مباركة وأقول لكم جميعا سلام الله عليكم وبركاته. وبعد أيها الإخوة، دائما ودوما نتمنى بلقاء أمثال الأخ الفاضل أستاذ عبد الله الذي ألقى في مسامعنا هذه المحاضرة المقيمة. ومن ضمن هذه المحاضرة ما يخص كل مسلم ومسلمة، الشاب والشابة الذي أو التي يريد أن يلتزم بهذا الدين القويم ويقدم لهذه الأمة الثروة الثمين. ونقول أيها الإخوة، ونقول لجميع المسلمين والمسلمات، خاصة لشباب الأمة، وعليه أن يلتزم دينه. مستحيل أن يلتزم هذا الدين بدون تعلم. هري كو أديكم فو مسيب جلبه en weltanike Allah subhanahu wa ta'ala hawrindinɗo en e oɗo nokku waɗaɗo barke, hawrindinɗo en e ɗeɗo geece waɗaɗe barke, e taweede karmakoɓe meɗen, ceernoɓe meɗen, yeesoɓe meɗen, wontiranɓe en e ndiɗo leydi wiyetendi Gambi. non no hawri Banjul, hawri Serekunda e ko hina ɗo, tawi ɓe raɓɓinɗinaki fawtere alanaɓe, bimbi ala, ñalorma ala, jemma ala, si wona heɓe dari, heɓe daditi, heɓe noddana Allahu tabaraka wa ta'ala. haray ɓeɗo mawɓe tedduɓe e ustasiɓe muɗum daiman hiɗen yelonde hawrugol e ɓeɗo, hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nde Allahu junnata balɗe ɓe o hawrindina ɓe ko yiɗi o wela kanko subhanahu wa ta'ala. ceernoɓe meɗen waɗanɓe ndeɗo yewtere labande fewnde, mi ɓoyinande muhadaraji ɗi hino yewta fi sabab sagataɓe worɓe ma rewɓe, kono ko heɓumi nafoore e oɗo muhadara siɗɗo meɗen e ko nanirmi no o yewtani, haray miɗo wiya ko awwalul marra, arande e lawol. haray ɗen toro subhanahu wa ta'ala nde Allah ɗuɗɗinta sifa ɓeɗo e hakkundeji jama julɓe ɓen e hakkundeji jam'iyaji ɗin, ɓe hino wurnita ɓe no andina sagata ko o hani wadde e nder dina kam, ɓe no andinamo ko o hani wadde e adna makko, ɓe no rentinamo faade e kono halkamo. ɗum noon hiɗen weltanoɓe invituɓe ɓe ɗo, hiɗen toro subhanahu wa ta'ala nde o waɗata nde ɗo yewtere ka moƴƴi maɓɓe yawmal qiyama, o waɗa en enen wonɓe ɗo ɓen eɓe ala ɗo ɓen kala heeɗiɓe nde ɗo yewtere e hoore leydi nin fof, bil alam kulla, alama on fof kala ka ɓe wontiri. eɗen toro subhanahu wa ta'ala nde Allah waɗata nde ɗo yewtere sabanede sababu feewal maɓɓe, sababu no accinaɓe bone ko ɓe jokkuno, sababu koyno naɓa ɓe aljanna, koyno danda ɓe yiite. haray en yetti Allah on fuduro aljanna kala on ɗoftiɗo nani jaɓi aljanna liman ata Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana abdan habasiya. ɗum noon aljanna woodani hayso maccuɗo e copiyankejo, yiite ngen woodani wa in kana qurashiyin, hayso ko qurasiyankejo yedduɗo Allah tabaraka wa ta'ala. ɗum noon haray ɓe yewti en ɗo yewtereji ɗuɗuɗi, ɓe wi en waɗu ta'aliqe e nder yewtere maɓɓe nen, kono musidɓe julɓe haray no ani nalan seeɗa nde tawde neɗɗo gilande ma paykuyagal muɗum.